Mizoram Sarkar MNF Ministry Minister of State Dr. K.B. Chuachuan Nimin Khan Chief Minister Zoram Thangan Ban na thelu tura atiangin Minister Tanga Ban na athelu ta Tuthar thedar tu te zona changin amalam hun tur soi thei anei ri lo ni na soi CM ne na ban na athelu zo Tuthar thedar tu te zona changin Dr. K.B. Chuachuan Nimin piat lai dar lidon Khan Chief Minister ne na tangin lekha dong tia soya chuta chuan CM in cabinet member ten hachan pual siam danglam adu thule chumia wang chuan Minister of State ani na anga ban na aranglama thelu turati ani tia soi Mara Autonomous District Council buaina wang ani le ni lo Tuthar thedar tu te zona changin Dr. K.B. Chuachuan Bana thelu turati ani na chan soi mai thei anei lo nia soin ho tu te thu pe ken ko nga hian rinom le thu oi lu tu khi ator ve thei ani don hi ti ngai da ne ro ka nei ati ani MNF party alom thu le no chua ani lo thu te soi bokin rinom taka MNF mek ani thu te asoya kamalam hun tur ero chu soi thei ka nei ri lawa kabial mi puite min thlang tu te thule hlani tura kangai ati ani Dr. K.B. Chuachuan achunga thil thleng chungchanga pathian hne na lom thu asoya ama ta le zoram ta na thana tur zo ka apom thule chu atong trai na ani thu asoi zoram mi puite hne na rinom na hoi sin na le taimak na nen phei khai rual taka heram hi lungrual takin yen kolanguti hi ka cha du ani ati bokani sia ha bial tu emile Dr. K.B. Chua hi MADC le Siha District MNF shoi tu meng moza tinan troyoma chungzinga chuan District President Hui Silobei District Council Chairman N Viakhu N La Rosanga Vice Chairman Planning and Development Board District MNF General Secretary te antelani Dr. K.B. Chua hi Siha biala tun hi tram ni MNF tiketa thlantlin ni toin Congress Sarkar liamta huna MNF in MLA an nei tlemte zinga mi ni in MNF chial lai zonga Assembly House le party thilti na MNF oinung tu poimo berte zinga tel ani Arli dona khanin kan Chief Minister za tak puzoram thangan hena don lekha ka donga chu lekha ka don su kan ena chuta chon ting hena lo in zia ka cabinet member te na chan pual portfolio Kasiam danglam dua nang po cabinet Minister of State ini na angin ban na lo kan hena lo thelu ta che arang lamin ti in le kha ka dong ne chu le kha ka don nu chuan ni take katia ho tu te thu oi hi kan ti tur ni ti in nimin ron kal tur kha chon atlai to sia chu ban chon voina hian resignation chu thu oi takin kan party president le kan Chief Minister ni bok ne na resignation chu lom takin karon thelu ani mi chan hi MADC chung ko boina he zel ni em achan hi enge ni ang ti han soi fak tu ka nei lo kima presumption le kima rin vedana chuan ho tu te thu pek ken ko konga hianin rin om lu tuk le thu oi lu tuk hi ator ve theini don hi ti hi kima presumption ani MNF party nan zel tum party MNF party tuna hen kala oma no chua kanilawa rin om taka MNF party hen tuna hen om me kani kamalam ture ro chu kima soi thei anilawa ka bial mi puite min thlang tu te thule la angakal tura kai ngai tin he thil thlenga hian pathian hena lom thu ka soya pathianin imami malle zoram thatna tura he thil hi ati ani hi kapom thlata chu ka tong try na poni tin mi zo mi pui zoram mi pui hena ka cha tu chu rin om nete hoisen netele tai mak nanen hi khairol takin heram hi lungrol takin en ko languti hi unayan ka cha tu ni kalome lom na tu che Nimina Minister of State Dr. K.B. Chua ban na chungchang soi pain politician te ban na lo thleng to hlui lu tuk lo tenen thlir ho te angu
ka chu thiam ve dana chuan politician lokchin MLA chinte ban na alo thlen hian hetiang hian chan ani nge ya party du dana kal lo wang party president CM nena in ngei lo na wang mani party rin zo to lo wanga mi malham thatna party danga zon tuma wanga ban na mi puilam nor na thoma wanga ale pek be se tho chunga ban na lemlem adang po om theyang tuntuma minister ban na hi engber nge ti chu mi mal ngai dan ni mai se August ni som ni sang ni som panga khan Trump masa Congress Ministry a avoi khatnan Minister of State pulal thanjara chu biscuit supply chungchanga beina wangin MLA tanga aban na pom sakania abanga by election atling lein MOS atangin cabinet minister ani phata hiala politics cholsan du wanga bangemo party chu asan lam hoi ban na ani lo tia chianga choi kan dorin om ta zo kani August ni som pasari sang ni le som pasari khan Trump masa Congress Ministry abok minister ban na atleng lea Dr. BD changma chuan CM ne na minister atanga ban na athelu ta hei hi NGO nor na ba ka ama Dr. BD changma hi MBBS zir tur lak dana chakma te cancel ani wangin alungoi lo shimshim bokani Dr. BD changma hian Congress achua sanjui bokani sang ni re som pariat in thanpui alo hnaya Congress Sarkar Assembly Speaker Ber puhi phei chuan November ninga sang ni le som pariat khan ban na athelut velea ani ban na hi Congress atanga candidate chanto lo rina wanga party thlanga ban san na ni Trump masabo Congress sun lai khan an party senior vice president le deputy CM ni bok puarler zero lena chu minister ani na tanga ban ani ba ka senior vice president atanga ban ani nuwa September ni som pasari sang ni le som pariat khan Congress party atanga no chua hialani he hi chu mani du lam ni lovin party lam kut thlak na lam a hoyani hemi nu lok October ni thum sang ni le som pariat khan Congress MLA GS Congress pularin lena sailo chuan MLA atanga ban na mai ba ka Congress party atanga ban na athelut vele bok he ban na hi chuan pularin lena sailo hian party dang ticket a din atum chianga an party arin na anga lo ba ka tlatlum to in ain shelova ban chan hi mi mal malam hun liau ni in alang bokani tuntuma ban na hi Dr. K be chua ban na hi tun nai hun kal towa minister MLA ban na le achan nia lang tenen ain person hlom hlea minister atangina du thu ni mi alo mi puilam nor na ni mi alo party disciplinary committee lam nor na po mu turom lo CM nor na liau ni in alanga abang ber hian aban chan soi tur anei lo ani tun hai ban na thleng zo zai to nen khai khin hian adang lama aril rupian theya Trump top don trep Christmas don roi to ban na thelu tura ti ngai minister anom hian chan thatok tak anei tura ngai photang MADC member troyom tu ani fur mai khan helam kai noi hi ani atirinom hlea district council boruak wanga mi zomi pui zong minister ban tir top ngai ani chuan ngai tua chian lawa thil ti om thei aniang kan soi thin tun MNF ministry a hian ministry dang zonga kan hu thin puzoram thangale puton luya in kobrem hetlat ain puzoram thangale puraba romoya in kop ngetlat langdun rial kan mutam zoka hei hian an party din mun a choi sang zok nge ati ta niam ti chu an party mi te hian an chian zok biawani nom minister te ain kamrula abum majumdar NECS zoram chana hi an lar zoka restricted tender an choi sang thalebok deputy CM puton luya department chan thlengin sport lam hian an pot peng vak thei mu hian administration thafalua loin an kalti a mu theani nakum mai in thlanani to lai le Christian hun puin hai to taka minister ban na thelu nga ya pan party anom hi a fel thup ti tur chi chu ani lo top mai party worker te an tran la ya aliar lama lo in ban vel hi chuan tu te mo chang na ve thei tak te mui ati chip na chen chu om nge yang nimin mai khan namru na minister Dr. thang te chuan afak le alamri khat to CM puzoram thanga chu athu soya amenson vele tlat he boruak ritak lo thleng tur hi ahun ma in atong ve thei ti lo hriat lok na ani emoti turin a soya ta na moilo CM pathian tri mi kan nei ti thu achak chua ba ka ZPM akap zo bokani kha
Dr. Be chu adin mun tur hi lo mulok diam to a thu soi ang riau ho tu te thuai le rinom lutuk hi ator theidon ani hi ti in Dr. Be chu chuan a soi zawa hei hian beng aver hle a department chana hian grab wine chungchang ringota po mule mal nei thilovin an siam na sa hlea voin thlengin are tur po alla final pui theilo chuti la in kha thila wanga nunna chan pha hi la ngai thei anom ta kha atluan lo pui ani theya ani hian atluan pui lo chuan chunglama athu nei tu zok te tluan rengna tur om bik lawang rinom lutuka wanga pu te hnialna an thu pek diglo zom lui ngai an ton fo chuan a changsang reng lo theibok minister hial ban na a thlengta in thlan hai to taka minister hial ban a thleng hi party tan mal som na ani mo khop maya Dr. Be chu hi ban na chan dik tak le politics a amalam hunin her zela MNF lim thla a thlir tlang atangin mu zui tur om zui nge in ari nomani politics atanga ram kalphung her dik angai politics dik lawam dan kanram politics kal sualin ashin kalphung langsar tak mai poi khoi thuk tak box si chu kan politician ten mi maltin zon politics an khel tlat mai hi ani hetia kan politics ve hi ramtin zon politics ni lo mi maltin zon politics ani zok tlat chung chu ramakal dik thei ngai lo simsima in thana piang in ramma khwa tur hi chu an manifesto ate anan tar lang ve bok thina ma se heng te hi chu an politics berle atak chantira aneng helber ani ngai lem lo central atanga poisa an soi chua theina nar ber ani wangero chuan ram politics khel nia central le mi pui mit mua an lan sam theinan an telve zia ero ani chowa politics dik chu ma ni ram dan zom zel chungin atha theyang bera ram le mi pui kai suai theidan tur zir chianga chumi anga ram pum choi kan ti mason theina ngei tur kalphung tha duan ani maya chumi konga in tlan siak chu political party tin ten mi pui la ka tanga vote mu nan ani nel na ber tur po an nge nge ani politics diglo noya kalphung thalo ma se he teng hi kan politician ten politics an shia thiam dan le ataka an kalpui dan ani ngai lova achunga soi rampum ma kho politics ai khian an ma ani mal ma kho politics an khel zo ka chuta tan chuan ram shwai tu din mun lua ram hau sanga chunga thu nei tu an ni theinan tlin na tham khom mi pui vote an ma mo ti an in sia chu mi pui vote chu ram ti chang kang tura thei top chuana tanga mi pui ril ru ne a mu tu main a vote tu tur te mi mal taka rim kola an hne na ther lo le poisa tle ma zong de semin mu an tum ta zok thina tin than tlin an lo ni hlau po in ram thil ti theina le ram hau sang la te manga an ma ni vote tu te hne na indu sakbing na vo big na soi mu te chu vote zon na an tok tar ber anita zel boka chu mi maltin zone politics chu an politics ber anita zok thina ni hetiang indu sakbing na mi pui te hne na an soi mu thin te la hi ramdan chunga ti hlo thin thei rual lo ramdan bo chia atak chantir thei chote ani thina tin an ma ni mi le sa te hne na ti hlo thin dek sen zia jang ani ngai lo bokani chu wang ne tiang tok tar hemi pui nol pui tan atak chang ngai lo democracy man kholo na le ram le mi pui tluk chiat na thlen tu ani ta bok thina ni politics dik lo ngong ma se heng an lo soi mu thil te hi mi pui ten an laka be sei bera an nei ani lo thei ta lova hetiang hian soi mu in tok tar bera nei thin lo se mi pui te hian heti zong hian norin be sei na chang po an she hau lawang ti achianga ma se kan politician te kal politics kal pui thin dana wang hian mi pui ten hetiang indu sakbing na don thei hi democracy ro rel na an lo hlok pui ve dan tur dik le om chune mo an ti towa ti chuan million mi te mi thiam lo atu te point na lak na pek le na thok tu tur thlan aniam bera tanga asang ber thlenga om renga ramdan anga thlin tumain an mi soi mu indu sakbik na te chu kanram shoi tu te hne na tanga be seile chantum hian rammi pui te kan phuta lui zel lo thei ta lovani hei hian ramdan ngai tha le mena thak zong in mi pui na satakina shoi sual zo to a chuti lain ramdan chunga lenglo hengin du sakbing na an soi mu thin ataka chorpha te chu an mani vote tu mi pui tam berte nilovin mi tlem te an mani kan mi thlan te le an vuwa wang an min hai tak te chau an ni le zi a thin box sia heng mi te hi kumni khat lek chungin an khosak anin le lo ba ka
an tu le fa te thlengin an kang zot mai thin thung ani ti hian he kan politician te politics dik local pui hian thlan thlin po lo ni se abul thuma tangin ramtan ro rial na le in kai shroina an siam thina khelova dan bo chiat le pal zut angai na hi aron bil tel sa shim thina ni ti chuan ram politics ni lo na chu ramin a that pui thei ngai na om lova mi maltin zone politics na chu mi puinol puitan chorphak ve ngai na om bok lova ram dan nam nul atul na politics kalphung hnuaya la ram amason thei ngai lovin eiru na te alwar nge thin bok si hetiang mi maltin zone politics sian zung akai thuk to ema wangin kan ram shroi tu te hian ram tan policy ka siame anti ve poin an policy laimu an siam chan le an tin zone chu ram mason na tur ti thuan op pha an mani vote tu tur hip khom na turin du sak bik na le chumi doctor an siam theina na kong sial na te ani berin alang thina thil dang reng chu he an thil tum tak thup na an tel ve chau ang thin ta ni politics dik lo noya engma a tha theilo chu wangin kandrama thileng ma rin rola nei tlak le mi pui min thima son thamin a tha thei ngai lova kongeng kima kan nu fual ber renga ram ru rel lam ni se kong pui le electric tui internet engkim ala che veka zirna lama ni se thalai thiam theilo rual le man tlak lo rual an pung tuala all india service a inziak thling thei tu ma kanom thei talo khotla ngala sual na pun lun tuala zule drugs ngolvei AIDS veitenen an punga kan zo nun zemoi le tlom ngai na te po kan nun atangin abo zo ti toa enge mazong tala kan ram shroi tu te du sakna doctor chorve phak be se na wangin tam takin BPL ni in chu nun hial kan lo nei ta a ke mani le kan culture kan tong thlengin abo mai a hlom ta boka hetiang hian kong kima nung tol zongin kan thang veka thang le mason kan in ti ve na lai po hi ke mani changkan le mason na ra ni lovin central sarkarin sum tam tham tak min pe kumtin ra chawani ke mani tak chu ele bara in to del kong ate mani ke adin kong ate ramtan mani thiam na man tangkai kong ate khotlang le mi mal nuna te kan pi le bute na stakin kan tluk to lo ni in alangani politics her dik chau hi a chan na om chunani heng zong hi ram politics kal puilova politics dik lo achunga kan soi mi maltin zone politics kan kalpui ra chua annia chu wangin mi zo namanga ma kan sona kan thanlen ve theinan he kan ram chung ro rel na le in kai shwena ba ka sarkar thlanga kalphung diklo sing tu le tipiang sual tu kan politics diklo hi nu chonin ram politics diktak ram dan chungnung bera da thei hi idinangu chutiang politics dik atanga ram kalphung in siam le chutiang in adin sarkar po kan nei malo chu weng zat po in thlang thinin kan mi thlan te chu mi mal taka mi tha po ni se achunga politics diklowa piang le selian an ni chung chu mizo te tan nu fual ber reng mai lo chu ram dang le pela din chua ve tak ni hi kan mungai chuang don lawani ti tur tam zia ma ba ko zia le la om tam zia hi lang reng mai ma se bul kan tan lo chuan kong dang om si lo politics dik atanga din sarkar le ramin kai shwena tha kan nei huna chuan rampum hausak na hi mi tlem te chawin pum bil to lovin mi zong in inang tlanga kan chhor theu thei adik a tha a thiam le ataima piang te tan ani toang namdam na mizo te hi kongpeng thuama om ni in kanin soi thina tam takhi chu kan kal lo na tura kan peng sual tam ta khop mai kan nau pan lai kha chuan toile patil te hi an sak hle thina tuna chuan ani talo kan tlangwal tam tak anula ma mei chia a in an mei chia zoka kanula tam tak an tlangwal lutuk tabok khotlanga in thlathun na an nei talo mai ni lovin anin chuangin anin pen par talua ni hi hetianga kanom chan hi kan nam le khotlang kalphung diklo chho zelin ashin ti bak chuan soi ngai na amlo a chan chumo ko san rong bol tu ten ram calcium rel tu politician emo anin tia biakina politics an soya kut kan beng hlua biakina pathian thu tak soya in political party politician te ne so taka soi tu pastor te kan ngai sang zoka ram shwai tu le shwai tum ten politics do sana an thu soi so nge nan pathian thu an chilek thungani
kandrama pol lian berwai me chuan ramle namhum hal kuman puang non onon ti kan hrevek chuti chung chuan heram sarkar na chelto zongjong hnuaya hnalian le mom tha chu namdang kan la tho tir deuh vaka kum khata voi khatemo chu kanrama na thok muslim sa khobia antam zia kan hmuwa atu ka kan soi loi loya asoya atob le maya mizo tlangwalin kan depa Assam district Pathum tlangwal te thoai tho tumna anla nei lo sarkar contract nalian berbera tanga mi mal chen na in le biakin satua na kan thenom steta sa khodang bia namdang chor du zok tlat kha kan nimiau maya sa khuwa kora mang na saber nam ni chung sia pathiani Sunday school kan thut pui ve ngai hau lo te chorna omzo ka hritlat hi kandrama kan chho en ho te an ni mani nam pui te aya namdang ring zok le chor lok zok ka hritlat nam hi namdang te hian min khai chuak don emoni chule kumzabi som ni le pakhatna kan chuan kai to nu digital le information technology hun ai hner chuanu po hian engruai chu kan lang chuang lova tun ma hun ai in ma kan son ti lo rual chu ani lo kan ram hroi tu atana kan thlan chu de po an ma ni zona mi thiam tak tak te an ni to ma se tam zo khi chuan mathlir vision phum fe an nei chuang lo mai ni lovin primary school kal lai huna chiar kop chokang mai in an ku chung tang an la thliak ve mai mai hlomani hi kan let ling to lu tu khi soi thiam po har sa jok kan ayo tur sa thlia po ni lo mi pui huap zo dan siam tu atana kan thlan chua te hian assembly a dan chuan siam ve tanual mai ma se dan siam tu te hian an dan siam an bo chia tin sem an tok hlei thei ta thlat lo maya dan keng ko tu le wong him tu tur te la chu chu ti bok dan chunga leng emo in titlat dan in a sem ve theilowa in ngai thu nei na chel tu hi kanin to del tamama chu ani hi dan bo chatu an man po hian thu nei na chel tu le hausa te chuan sem an tok hlei thei tamang lova ar pakhat ru te le zufun khat zuar an man te tanina ko tin athon liam zung lain eng emo chuan lamin thu nei deuh le hausa deuh te chu tanin pona anom chui thei zela mi pui sum ei ruk thu boya thiam lo chantir an ni poin tanina lut lova pe hel dan alom ta zel mai dan chunga leng om tam na hi ram nuam ani thei ngai do nem ni kum sang ni le som panga tanga sang ni le som paret in kar chunga sarkarin zudor hon aphalai khan tual chung ko ran chen khat chuan zuzor na dor nei tele zulei phalna ka nei tu te rong bol na man lo ti te an soi ria zuzor na dor nei te tholom po lak lo an soi ri hlomani kha chu na taka ju do tu ko ran tan chuan ti om tak po ania an ko ran mi te thunun kha an ti om ani e ma se tholom du tho em tholom lut pa ngai du khoblova ming sang wa ip sanga phua thiam te chuan tangka sum ngai na thi sual tin reng bulani ti thu an tlangau pui thei to haulo thunga an ko ran huang chunga mi an lo phu lo ti sia le chiang taka lang te tholom chu an nar phal haulo nar le nol chu soilo diklo taka sumei ru ti chiang em anin le lo le an thil nei atanga lang chuak te chu an tlona ko sana alai lum changin din hun poimo an pe zel zo kani Mizoram dam lo na le bor som na lai ber le achan hi enge ti in zo taila kan chan na chu e nang lo thluang nge yang tia chiang chan na inang lo enge mo zat om thei jinga mal khaya lak don ro chuan kan duam talu tu khi ani ti in chang taila adik berin arinom duam na hi milem biak na ni ti in bible in min zirtira duam na hian mi pui chana e ruk na manita ni lo na midang chan vo chu sak mi sing pui te pong nek midang har sana siam le tual tha in rok le ruk thlengin a thlen ani apan hina chuan that chele zom tho thi mi zo nam mel malian ania duam nang chen heram le nam hi ai chengar ngar mai ani na thok pe lo te nge an ti thin tia mi zo ten kan soi thin chu omol ei tui le thenom te rel ti ani he thili tram ma shwai ti lo rual ani lo thok lo vai tum thok rim lo ba hausak tum nu le pa le pi le pu te tho chu sa ringa in lak milen ching te hi khotlang le nam ta na minok sak ber te zinga an tel junia politics di khelova khelfu tum te hian he nam hi min ngai sana sa a heram pachian na hian tha an thona sa khop mai bok he tiang mi kan nga le kan in to del lu tu khi kan ram than mo bok lian tak le he nam song noi reng na chan lian takatling ram le nam mangaya a him na le ma son na du nilova
anom na party in sarkar na achan ve huna ther lo be se awang maya political party office ani leng lenga na thoklova thu thu thin te ang chi hi tama swai dik takan ni chu tiang ril ru ne na politics lu chil tu kutling lo politics awangin ram a cheme ka a chezel bokang chu tiang ho chuan minister le MLA then khat dik taka thil ti tum te po an swai kholo the nge in arinom he hi chu adik lo tia ram swai tu te khang ngam lova an ti dik lo puwa ka pui thil ti hi adik nang ma do tu ten an soi sel na che hi enga tan ma ngai su tia be se nei chunga tlon thin te hian poi an khoi thui khop mai bok heram le nam hian eng kim maya ole ka pu ti tu ni lo thutlu na dik lo an siam emo an siam don emo a ka pu hi chu dik lo ti hau su ram le nam ta na poi don tingam zarwal hi aba mo takem asang tel a sing tel anom huna phei chuan kanram politics ya kal dik le zual nge yang be sei ne ya thu nei tu te tlon ching an dik lo na nge ya po soi sel chu soi lo an mai chana fak ching kan langa lu tu khi kan than mo bok lian lu tu kani kan Christian nun po inen chian angai ta hle mai sa khotila atak ramaya lem chan na le huau hun re lo te dai kan thina wangin takma le te re pe na kan ta samta chu kalphung chuan kongtin renga thiang za ho tong kau che takin thu thuang nu na min khalu ta he hian ko ran chunga takma le sim na dikain lem chan na avul liana ko ran mi te tholom tling khom cheng tam tak senga sak kan biakina chan dam na mu in ring anom tame ulo biakin pona rik lui li kha arau ta bera biakin pona pathian tharau om to zo karin na lian taka piang ta ni eram le nam hi din that le angaya abul thuma chuan takna ti tak na le kan tho chuan ni lo sum le pa it na hi kan thlau thak phot hi angaya ni sum le pai ringot na hian he nam hi awa chaw to lu tuka ara chu ei ruk na hlwar le thudik po tran ngam to lo na ni a chu chuan ram swai tu te sarkar na thokte ko san swai tu le khotlang swai tu te ba ka mi pui mi mir po min nuai na sa ni kan nam hi gilit thing hnai manga ti dam thei mai ani to lova dam doi manga ti dam thei mai ani to heklo zai surgery kan ma mo to achan chu kan nam nun le kan ram ei chetu kan sar hi zai lo chuan adam thei to lova kan khot lai le hret phei chuan zai po aso to lowang ti a hlawom ta kan zai na man ruwa tur chu takna te re pe na rinom na lem chan nun pai sum thiang hlim lo nol ngam na ataka dik na tran ngam na le ei ru na le hlem hle na taka do ngam na ni te se nau pang ril ru thiang hlim atangin kan chung kwa zirtir na tran ni se kan khotlanga bo zui ngal ni se dan ro rel na dik tak mangin bul itran thate angu idin thar le tak te angu miang